Da li ste se ikada razočarali u prijateljstvo? Kako prepoznati istinskog prijatelja? Danas se u video riznici bavimo ovom temom. Pravo prijateljstvo nije zasnovano na površnim koristima ili kratkoročnim interesima. Nije pravi prijatelj onaj koji je uz nas samo kada mu nešto trebamo ili kada mu situacija ide u prilog. Prijateljstvo prevazilazi razmenu usluga ili trenutne koristi. To je dubok, iskren odnos u kojem se ljudi podržavaju i kada je teško, kada nema ničeg materijalnog za dobiti. Istinsko prijateljstvo zahteva posvećenost, iskrenost i spremnost na žrtvu, čak i kada ne postoji nikakav lični dobitak. Biblija, kao Isusov primer, uče nas kako da budemo prijatelji koji se istinski vole, podržavaju i pomažu jedni drugima iz srca. U današnjem videu istražit ćemo kako pravo prijateljstvo izgleda kroz prizmu biblijskih principa i kako te lekcije možemo primeniti u svakodnevnom životu. Pavle i Timotej. Apostol Pavle i njegov saradnik Timotej predstavljaju snažno prijateljstvo zasnovano na duhovnom mentorstvu i podršci. Pavle je Timoteja često nazivao svojim pravim sinom u veri. 1. Timoteju 1, 2. stih. I pružao mu ohrabrenje i smernice. Njihov odnos pokazuje kako prijateljstvo može biti izvor rasta i osnaživanja u duhovnom životu. Ruta i Noemina. Jedan od najlepših primjera odanosti u prijateljstvu je odnos između Rute i njene svekrve Noemine. Kada je Noemina ostala bez muža i sinova, Ruta je odlučila da ostane uz nju govoreći: ne moli me da te ostavim i da se vratim od tebe, jer kuda ti ideš i ja ću ići, i gde ti boraviš i ja ću boraviti. Tvoj narod bit će moj narod i tvoj Bog moj Bog. Ruta 1, stih 16. Ruta nije imala nikakvu korist od ostanka uz Noeminu, ali je iz ljubavi i odanosti ostala uz nju, pokazavši snagu istinskog prijateljstva. Isus i Lazar. Isusov odnos sa Lazarem je još jedan primer snažnog prijateljstva. Kada je Lazar umro, Isus je zaplakao, pokazujući svoju duboku ljubav prema prijatelju. Nakon toga, Isus je vaskrsao Lazara, demonstrirajući ne samo Božju moć, već i spremnost da učini sve za one koje voli. Ovaj primer pokazuje koliko su ljubav i empatija važni u prijateljstvu. Jovan 11, od 1. do 44. stiha. Mojsije i Aron. Mojsije i Aron su primer prijateljstva i bratske podrške u Božjoj službi. Kada je Bog pozvao Mojsija da oslobodi Izraelce iz Egipta, Mojsije je bio nesiguran zbog svog govora. Aron je tada postao njegov glasnik, prateći ga i podržavajući ga u svim izazovima. Ovo prijateljstvo pokazuje kako pravi prijatelj pomaže drugome da prevaziđe svoje slabosti i osnažuje ga u njegovom pozivu. Izlazak 4, od 14. do 16. stiha. Loše prijateljstvo i opasnosti loših veza. Biblija također upozorava na opasnosti loših prijateljstava. U pričama Solomunovim 13 stih 20 piše: ko se druži s mudrima, postaće mudar, a ko se druži s bezumnicima, nastradaće. Ovaj stih nam jasno pokazuje da je važno birati prijatelje koji nas postiču na dobro, koji nas motivišu da budemo bolji ljudi. Loši prijatelji mogu nas odvući sa pravog puta, odvesti nas u loše navike ili negativno uticati na našu duhovnost. Zbog toga je važno pažljivo birati ljude s kojima provodimo vreme i koji oblikuju naš život. Saveti za prijateljstvo u modernom dobu. Svet se brzo menja, ali osnovni principi prijateljstva ostaju isti. U današnjem vremenu često zaboravljamo pravu vrednost prijateljstva, jer sve brže tečemo kroz život, a društvene mreže često zamenjuju pravu, duboku povezanost. Evo nekoliko saveta za izgradnju i negovanje pravih prijateljstava. Odani prijatelj je neko ko ostaje uz tebe čak i kada je teško. Iskrenost je temelj svakog prijateljstva. Ako ne možemo biti iskreni, tada ne možemo ni graditi pravo prijateljstvo. Oprost i podrška u teškim vremenima
kao što nas Isus uči, prijateljstvo zahteva praštanje i spremnost da podržimo jedni druge u izazovima. Pozitivni uticaj. Birajte prijatelje koji vas inspirišu da postanete bolja osoba, koji vas podstiču na duhovni rast i napredak. Zaključak. Pravo prijateljstvo je od neprocenjive vrednosti. To je odnos koji nas čini boljim ljudima i koji nas povezuje sa Bogom. Isus nam pokazuje kako prava ljubav prema prijateljima podrazumeva žrtvu, posvećenost i odanost. Kroz Bibliju i životne primere možemo učiti kako da izgradimo dublje, snažnije i istinske odnose sa ljudima koji nas okružuju. Razmislite o svojim prijateljstvima. Ko su oni koji vas motivišu i koji vam pomažu u životu? Podelite svoje iskustva u komentarima. Također, ako vam se ovaj video dopao, lajkujte, podelite i pretplatite se na kanal kako biste dobili još inspiracije za svakodnevnu primjenu mudrosti iz Biblije.